Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'zama ala ibadihi al-minnah bima dafa'a anhum kaida asy-syaitani wa fannah wa radda amalahu wa khayyaba dhannahu idh ja'ala as-sawma hisnan li awliyaihi wa junnah wa fataha lahum bihi abwab al-jannah wa 'arrafahum anna wasilata asy-syaitani ila qulubihim asy-syahawatul mustaqinnah wa inna biqam'iha tusbihu an-nafsu al-mutma'innatu dhahirata asy-syaukati fi qasmi khasmiha qawiyatil minnah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh الذي أنقذ أمته من ظلمة الكفر والشرك إذ تأتيهم البينة. اللهم صل على سيدنا محمد قائد الخلق وممهد السنة وعلى آله وأصحابه ذوي الأبصار الثاقبة والعقول المرجحة وسلم تسليما كثيرا. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الحمد لله mga umat muslimin, itukbal na to insa tulus-tulus pupudjihan patuhan na to Rabbul Alamin, Tuhan amuin tagpapanjari hakatan alam sarta tagamulahi hakatan piapanjari niya. Tuhan mahasud sirain hakatan pagsaliiwan pag-agiad pauno-uno na rin ha mga makhluk niya. Wala siya nasakop sin masah, wala nasakop sin tampat, wala nasakop sin huna-huna sin mga ipon niya. Mga umat muslimin, damikyan in salawat iban salam sing kita niyo hitukbal na to, pagkakasi sing kita niyo katan, junjungan sing kita nyo katan Nabi Muhammad, saplag na pakatan sahabat niya, labi luba nin ahli kaluarga niya, iban na sinupat khalifah niya, amunin Abu Bakar, Umar, Uthman, iban Ali, murah-murahanin sila katan halaw murida iban ulong sintuhan mahasudci Allah subhanahu wa ta'ala. Mga umat muslimin, yari kita niyo bihayaon yanug haraan sin Allah subhanahu wa ta'ala habuok nikmat. Nikmat amuin sangatin lagbo iban sangatin halga. Amuin yari niya kita niyo piahampit sin barakah, sin bulan mulya ini amunin bulan Ramadan. Mga umat muslimin, amunainin bulan, paglulumba-lumbaan sing kita nyo katan, magpatauran ng ibadat, iban pagtaat patuhan na to Rabbul Alamin. Amunainin bulan, pagmamatuyuan sing kita nyo katan, beriin na to mapusuin rida, iban ulong sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Nagfarman siya halom sin Quran mahamulya
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ya kamu mga nagpaparatsyaya na wajib na kanyo bihayaon. Hati niya habulan Ramadan. Na wajib na kanyo bihayaon yung pagpuasa. Biasin ka wajib ha mga umat nagpakaon na rin kanyo. La'allakum tattaqun. Supaya kamu makapagtakwa, makapagmabuka patuhan niyo Rabbul Alamin, iban makapagtaat kanya. Mga umat muslimin, diaak kita niyo sin Tuhan na to Rabbul Alamin, magtangka, sin uhaw, sin habdi, iban mga kainginan sin napso na to. Dahil hawak to subo sampai pasadlup suka. Hamaksud, la'allakum tattaqun, na supaya kita niyo makapagtakwa sin samatan pagtakwa madtukan niya. Dahil nasabab yan to mga umat muslimin. Sumay kahatihan sin kita niyo katahan bago ni pagyanon tuod matan pagpuasa. Sabab lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam abuk hadith. Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka wa yaduka. Bang kau magpuasa, bukod sa diyang papagpuasahon mo kailutian mo. Papagpuasahon mo intian mo rin hauhaw, rin hapdi. Bukod tub-tub dito, buat malaingkan, papagpuasa haray sabin pangdungog mo, papagpuasa haray sabin pangatod mo, papagpuasa haray sabin dila mo, iban sindua lima mo. Unin maana niya yad mga umat muslimin. In hakikat kamatanan sin pagpuasa, pagtinggal din ha mga perkala haram. Pagtaming na to, sin ginhawabaran na to din ha mga perkala haram, ni kaisan niya. Tuyuan sin kita niyo, in mga perkala liangan sin Allah, liangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam manahut na kamaaslag, layuan sin kita niyo. Papagpuasa halong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pangdungog mo. Ati niya, ayaw kau dumungog sin haram. Papagpuasa ha in pangatod mo. Ayaw mo usalah, pakaya indua mata mo yan hipangita, iban hipangatod sin haram. Papagpuasa ha in dila mo. Ayaw kau mamisarahan sin parkala haram. Aro kayong hadith, lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mughtab al-mustami' syarikani fil ithmi. Intao naglilimot, nagbibisara sin paglimot, iban sin tao dimurungog sin bisarah niya, syarikani fil ithmi, nagsasaw sila hapardusahan. Bima'na mga umat muslimin, bang biyari inindusa sin tao naglilimot, bihad to raysab, indusa sin tao dimurungog hapaglimot. Kung makawa, maput na ito pangadyan din dito mga umat muslimin. Bukod sa diyang kakahinang dusa, labay rin na pagbisara. Buat malaingkan, in pagdungog sim mga kabtangan hikabak dusa inyan, dusa raysa. Kanalaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith na sabot na to kaina. Papagpuasahin pangdungog mo, papagpuasahin dila mo. Papagpuasahin pangatod mo, papagpuasahin 25 mo, at niya, layo kau tuod, sampurna din haparkala haram. Bihan mga umat muslimin, in puasa, pag iyanon, at wakasyukat kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Taming din haparkala haram. Ikaruan niya mga umat muslimin, in puasa ini taming day sabdamikyan din hasasat sin syaitan, iman sasat sin napsu. Maklum kato tanyong katan, bang bulan Ramadan, in mga kasyaitan-syaitanan, yuhukutan sin mga malaikat, di sila makapanasaw kato. Apabila tumagna nin bulan Ramadan, in Allah subhanahu wa ta'ala, magfarman na malaikat Jibril, ihbit ilal ard. Kadto na kawya malaikat Jibril, papabaw sin gumi. Wasaffid maradat asyayatin. Saggawa naman tutipo na saggawa katan yung mga kasyaitan-syaitanan wa kullahum bil aghlal.
Hukuti sila sin mga kadinah bilanggo supaya sila rin makalimpugad. Waqdifhum fi lujajil bihar. Iban kalabusuha sila. Jila sila madtupa bulian sin laud. Supaya sila di makapanglarak, di makapanasaw hapagpuasa sin mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala biakatu. Ba't malaingkan mga umat muslimin, misan wayroon na in syaitan manasat kato habulan nini. Yari pa masi-masi nagbubukad-kad halom ginhawabaran na to in hawa napso. Sababin syaitan, apabila siya sumasat hambuk manusia, di siya basta-basta makasasat bangin panasat nyari tay maun sin napso. Amun nyari halom ginhawabaran sin manusia. Makahinang sadyain manusia yan dusaha sabab sin sasat sin syaitan. Apabila in nafsu yari halawm ginhawabaran niya, timaayun hasasat sin syaitan. Ang kanna, bayta atud kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Di masampurna impag-iman, sinisiw na rin kanyo, sahingga innapsuh amin yan, halom ginhawabaran niya, mapataayun niya, mapataallok niya, paagama amin niya rikudyara. Mga umat muslimin, inhambuk din ha mga kamaksuran sin pagpuasa ini, paggubat hahawa napso na to. Paggubat hahawa napso. Supaya maanad kita niyo, misan bukon na bulan Ramadan, misan bukon na puasa, ang mga adlaw susungon, supaya maanad kita niyo, bukon na susad din na aakad. Ambok hadith sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan la yajri min ibni Adam majrad dam. In syaitan, kakausan niya mananap halong pamaranan tayo ni. Simbiak kato manusia. Artinya sumasat kato. Majurad dam, biasin anod sin dugo halong barantay ni. In maksud niya rin dito mga umat muslimin, lando in panghati sin syaitan. Sin parihalan sin ginhawa barantay ni. Kaingatan niya hauling kalamahan ta. Kaingatan niya haulo niya kita sa satun. Bidda-bidda in manusia. Aun manusia, maluhay siya sa satun ha arta, mahunit siya sa satun bang pagkawasa. Aun manusia, maluhay siya sa satun haparkala pagkawasa, mahunit siya sa satun bang haparkala babae. Parkala zina. Aun manusia isab, mapakun siya bang tungod pag-arta, pangtungod pagkawasa, sumakawaing kalamahan niya isab sasat sim mga babae atau kapag zina. Dugaing tabi at si manusia. Dan syaitan mga umat muslimin, iingat niya ini. Kaya pangadji niya ini, imparihalan sin ginhawa barantay. Kaingatan niya, kita niyo, kanya pa kanya, hauning kalamahan na to. Kana subay kita niyo, maingat mga umat muslimin, umatukan niya. Dahil para naman hinduan kita niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biyariin umatukan niya. Sugpat sin hadith inilang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam fadayyiqu masalikahu. Pagkabiyahad to, bakas piya pangadji na hati sin syaitan. Inanggaw tak barantay ni kaingatan niya hauno niya kita tilikun sa satun fadayyiqu masalikahu. Pasigpitah niyo in lalabayan niya maunkan niyo. At niya pasigpitan niyo in pagsasat niya maunkan niyo. Ayaw niyo. Pasari siya sumasat na sadya. Tahana na sadya siya sumasat ayaw. Pahunitin niyo siya. Atuhin niyo siya. Unin hipangatu. Unin sandatan niyo hipangatu niyo ha syaitan. Bilju. Fadayyiqu masalikahu bilju. Pasigpitah niyo in sasat maunkan niyo sin syaitan. Pahunitin niyo siya. Atuhin niyo siya sin uno, sin hapdi. Sabab mga umat muslimin na pabila in tao mahapdi, in napsu halawang pangatayan niya malamma. Apabila malamma in napsu halawang pangatayan niya,
Di tumaymain nafsu niya yan sinsasat sin syaitan dan hawa sin anggaw tak barat niya. Aminin hangkan mga umat muslimin. Hambog din ang mga hikmat. Mayta, habulan Ramadan, yari kita diaak sin Allah subhanahu wa ta'ala tumunay sin ibadat pagpuasay ni. Ibadat amuin nakabidda din ang mga rugaing ibadat. Ibadat amuin magtahan kita sin mga parkala, amuin karya salin yung parkala, yaun halal. In pagkaon halal, in pag-inom halal, in pagsuok sindua magtiyaon halal. Sumakawatat kala kita puasa, hiaramet tukato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subay na to tahanan, subay na to tangkisan ni mga parkala. Yato. Supaya kita niyo mga umat muslimin, makananam hapdi amin mahinang tirana ni kalammasin napsu na to. Hinduan kita niyo kahawpo bisarah mga umat muslimin, hinduan kita niyo sin Tuhan na to Rabbul Alamin, magbubat sin napsu na to. Labay rin na pagpuasa. Ruweng hadith, nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalukum indallahi manzilatan yawmal qiyamah, atwalukum ju'an wa tafakkuran fillahi subhanah. Insa abdal sa rayaw-rayaw darajat bangkamurah mga manusia hatinya liu isabin mga nabi, liuin mga aulia, liuin mga sahabat, liuin mga manusia amin muqarrab masuuk pa Allah, amin mga manusia biya katu ordinary manusia. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam insa rayaw-rayaw na darajat para kanyo hadlaw qiyamah. Manusia sa rayaw-rayaw darajat hadlaw qiyamah. At walukum ju'an wa tafakkuran fillahi subhanah. Amon yung mga manusia mahawain hapdi nila riha dunya. Malugay sila paghapdi undiha dunya. Iwan mahawain pagtafakkur pagpanumtum nila pa Allah. Kana mga umat muslimin, mismo yung Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukun ba't di siya makakaus? Hambuok duaah niya bang niya tuurun pangayoon pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin makansub sadya siya at iwan makansub sadya mga sahabat tawha katilibot niya kay maunad to kanya sin Allah. Sumagawain pagtahan niya hapdi tiuod niya. Nakaminsan mga umat muslimin, in Siti Fatima radhiyallahu ta'ala anha, miadto siya pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagdara ruti ang katingi-tingi dah bukon pa isab tibuok. Nagdara kakaon madtukan ayah niya. Tiukbal niya madtukan ayah niya, in kakaon niya. Panabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya subo siya si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Fatima, ma hadhihi al-kisrah. Uno lang niya inbiya ang katingi-tingi daruti ni may ta ini. Lang sin Siti Fatima radhiyallahu ta'ala anha, ruti sanlong niya ayahinang ko. Hambok dalong niya inahinang ko. Kiyaon ko nalong niya iwan si mga apo mo yung kaiwanan. Di isa ba kulong niya makatanam amo hindi takawdahan mari. Uno inakikan niya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Fatima, ama innahu awwalu ta'amin dakhala famma abika mundu 3 ayyam. Inda Siti Fatima long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kakaon dia muka ko ini. Amo niya di ko nahisungit bihayaon, amo sa ini in kakaon, amo na ini in kakaon, panagnaan sumud, palom simud sin ayah mo ini, halom sin tu adlaw. Ay bimakna, 5 rin tu adlaw wala siya nakasungit pagkaon, in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukod niya mga umat muslimin, binasinsambat din Rasul sallallahu alaihi wasallam, di niya kakausan pangayoon pa Allah, ya Allah rili ako kakao. Di lang siya magtuisin Allah. Saroon doon. Sumakawa, tiuod niya. Tiuod niya. May ta, kabayaan niya kita niyo hinduan sin impagtahan hapdi. Malagguin kapaiddahan niya. Malagguin karahan niya. Daugon mo in napso mo.
Daurun mo in syaitan. Tumaasin darajat mo hadlaw akhirat. Biya na sin mga hadith nagkasabot na to kain. Imam Syafi'i, imam na to mulia. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Laong niya nakaminsan, laong niya pa mga murid niya. Ma syabi'tu mundu 16 sana illa marrah. Way ako lang Imam Syafi'i nakananam kansub halom sin hangpu tag-unom tahon. Hangpu tag-unom tahon wala ako nakananam kansub, nakaminsan dalaw. Alam sin hangpu tag-unom tahon nakaminsan dako nakananam kansub. Hana kaminsan yadto lang sin Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu fa adkhaltu yadi fataqayyatuha. Hana kaminsan dako nakananam kansub alam sinang pu tagunum tahon siud ko palong niya ingulamay ko palong bumbungan ko sehingga kiaso ka kuin pagkaunamin nakakansub kako. May takbihad to lang Imam Syafi'i lianna syab'a yuthkilul badan in kansub makabugat siya sinbaran wa yuksil qalb iban makatukas siya sin jantung wa yuzilul fatana iban makadumpul siya sin pikilan. Sin akal. Bukun matajam, malawain tajam sin pikilanta. Wa yajlibun naum, iban makakaru. Wa yud'iful ibadah, iban makalamah mag-ibadat. Biahad to mga umat muslimin. Sambatan dah Imam Al-Ghazali, rahmatullah alayhi. Kasiyaman tagsiyam sin mga sakit. Pagkabakan sin manusia, hauno nila makawa, din hakansub. Din hapagkaon. Kahinapusan, hadith sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nasabot niya, la tumitul qulub bi kathrati at-ta'ami wasyarab. Ando, ayaw niyo patayahin mga jantung niyo. Manihidlo min jantung niyo. Ayaw niyo patayahin mga jantung niyo bi kathrati at-ta'ami wasyarab. Sabab sin taod sin pagkaon iban pag-inom niyo. At niya mga umat muslimin in kansub, makamatay sin jantung. Hati niya makatukas, manigid luman, in pangatayan sin manusia. Fa innal qalba kazzara, yamutu idha kathura alayhi ilma. Sabab in pangatayan, in jantung inilaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya siya panghianom. Biya yan siya panghianom. In panghianom, yamutu idha kathura alayhi ilma. Matay ray sabsiya bang siya daran biubo sukan sin tuwig. Kalakihan sin panghiano min tuwig supaya siya mabuhi. Sumakawa apabila makatao din pagbubo tubig kadniya, matay siya. Bihat yung panghianom. Nabi ahad to ray sabdong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in jantong sin kita. Kalakihan day sab sinanggaw ta barantay ning pagkaon, ning pag-inom. Sumakawa bang makataod, labi na rin na kalalakihan niya, amin manihid lumaliman tumukas na yung pangatayan na to. Mahunit na makakilatuhan, mahunit makatumtumtuhan, mahunit na tumayma sing kasahunalan. Amin in makabuka mga umat muslimin. In kahawpuan sin bisara na to kataan mataas sukay ni mga umat muslimin, amoy ni in hikmat sin pagpuasa. Subay kita nyo yakinin Allah subhanahu wa ta'ala nagdaak ka to magtahan uhaw hapdi din sin waktu subo sampai pasadlop suka bukon ini watwayroon mga karahan niya man hikmat niya puas sin pahala tiyatakaman niya ka to hadlaw akhirat. In pahala hadlaw akhirat inyan tanto. Tiyatakamahan kita sin Allah hadlaw akhirat. Pahala sabab sin pagpuasa ta. Sumakaonin hikmat, uning karayawan iban kapaidahan sin pagpuasa tayo ni makawa tariha dunya. Namun yung mga nagkasabot na to, yan itong mga umat muslimin. Panalang hati sin jantung, puasa yan. Puasa yung makatarang sin jantung, sin manusia. Makakusog mag-ibadat, puasa. Makatadyam pikilan, puasa. Makababa pangatayan, puasa. Iban makataki hamanusia huminang marayaw, puasa. Mataod pa mga umat muslimin, kapaidahan siyang pagpuasa ini,
murah-murahan in manyuk nasabot na tuyad tu dumukot palong pangatayan sing kita nyo katan labi luba din nagbisara ini. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ربكم واعبدوه مخلصين له الدين واعبدوه حتى يأتيكم اليقين. قال الله تعالى في كتابه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربكم ادعوني استجب لكم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولأهلنا ولأقاربنا وأشيراتنا وجيراننا ولإخواننا ولأصحاب الحقوق الواجبات علينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولتلاميذنا وتلميذاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واهدهم سبل السلام. اجعلنا وإياهم متآلفين متناصرين متحابين متعاونين ميسرين منصورين مقبولين محفوظين على إحياء دينك القويم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.